ovde u Aranđelovcu, kao što i sami znate, još posle Prvog svetskog rata, a naročito posle Drugog svetskog rata, ima Livnjaka, poreklom Livnjaka, koji su ovde zasnovali svoj novi dom. Naravno, ovaj građanski rat je doveo još određeni broj izbeglica na ove prostore, naravno išli su tamo gde imaju nekog poznatog. Zato smo želeli da, evo, posle nekoliko gradova u Srbiji, Republici Srpskoj i Evropi, da prikažemo i ovde tim, da tako kažem, novim prijateljima i poznanicima i rođacima, i samim Livnjacima, da prikažemo kako je to tekao taj život kroz istoriju, život Srba u Livanjskom polju. Njihova istorija jeste dosta teška i stradalnička, danas ih je veoma malo, svega tek negde oko 2% u ukupnom broju stanovnika Livna, dakle sveli su se na jedan vrlo mali broj i teško da bi se sačuvala naša baština koja tamo postoji, da nema pomoći odavde. Ali u svakom slučaju bitno je da pokažemo da nije samo stradanje to što prati livanjske Srbe, da su oni tokom vekova, dakle i turske vlasti i austro-ugarske vlasti, ipak imali snagu, i to značajnu snagu, koja je artikulisala i privredni život Livna, naravno i politički i kulturni. Borili su se pod svim tim tuđinskim vlastima da održe svoju veru, da podignu svoje institucije i da podignu svoje škole. Prva škola srpska u Bosni i Hercegovini bila je upravo podignuta u Livnu. Preko udruženja Ognjena Marija Livanjska, koja je organizator ove izložbe, a danas se nalazimo u Aranđelovcu u parohijskom domu uz blagoslov vladike Šumadijskog Jovana i starešine ovog hrama Vrbičke crkve oca Milovana. Pokušali smo prvo da onima koji ne znaju, da prvo lociramo gde se to Livno nalazi i krenuli smo od nečega što je preistorijskog karaktera svakako, ali to nije srpsko, ali od spomenika koji su iz ranog hrišćanskog perioda i koji su ćirilicom pisani, što je jedan od znakova da su srpskog karaktera. Onda smo pokušali da pokažemo pod ropstvom, pod sultanom, pod turskom vladavinom kako su Srbi počeli da grade svoje institucije, kako se izgrađivao taj trgovački sloj, jer Livno je bilo u ranijem periodu na jednom vrlo značajnom mestu na prolazu od Dalmacije prema Kopnu, tako da je bio jako važan trgovački centar. Čak u vreme turske vladavine mislim da je bio toliko važan centar da nikad više taj značaj koji je tad imao u svojoj istoriji nije ponovio. Ali dakle i pod tuđinskom vlašću počinje da se razvija jedan taj trgovački korpus srpski. Onda kulturne institucije koje su osnivali, to je Srpsko kulturno i tamburaško društvo, muzičko tamburaško društvo Sundečić, Jovan Sundečić. Ta kulturna društva koja su osnivana, ona su praktično artikulisala ceo život Srba i u ekonomskom pogledu i u političkom i u kulturnom. Sve što se odnosilo na život zajednice Srba praktično je dolazilo iz tih kulturnih društava. Naravno i drugi narodi su imali svoja društva, to je taj period 19. veka i buđenja nacionalne svesti. Takođe pod Austro-Ugarskom, koja, kao što znate, takođe nije bila naklonjena srpskom pravoslavnom življu. Srpski život dobija opet neke druge karakteristike, jer se menja ceo način organizacije. Zapadna civilizacija donosi neki drugi način organizacije u gradu kome se oni prilagođavaju i tu ostavljaju takođe svoje značajne tragove i spomenike. Onda dolazi period kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavije, što su Srbi zaista dočekali sa velikom radošću, jer su tada više nije bila granica na Drini, tad su praktično živeli u jednoj državi, ali su nažalost posle svega 2 decenije to baš teško platili
pod NDH velikim stradanjem. Tada je oko 1600 civila samo u 2 dana oko Ognjene Marije iz Livna i livanskih sela pokupljeno, stradale su cele porodice, neka sela su potpuno uništena. Imamo o tome autentično svedočenje, recimo, žena koje su u jamama, znači tamo su ljude žive bacali u jame, koji su u jamama provele 40 dana i posle toga nastavile život. Dakle, to je jedno svedočenje o velikoj tada duhovnoj snazi našeg naroda koje posle velikog stradanja nastavlja da živi život, rađa decu i ostavlja te neke neprijatnosti iza sebe. Nažalost, posle Drugog svetskog rata je došlo do, em se nikad nisu oporavili od tako velikog stradanja, em je došlo do kolonizacije i migracija sa tih prostora prema Vojvodini, prema Srbiji. I ono Srba što je ostalo, ponovila se retorika, ponovile su se metodi u stradanju u građanskom ratu 1992. godine. Baš 1991. godine, recimo, Srbi su napravili kosturnicu u porti pravoslavne crkve, ekshumirali su kosti, posle 50 godina ekshumirali su kosti svojih stradalih rođaka iz tih kraških jama, sahranili u tu kosturnicu, a nažalost, sem živih Srba stradale su i kosti mučenika. Evo i to je nešto što udruženje radi, dakle obnavlja svaki taj spomenik i svaki taj grob. Dakle, to je, takođe je prikazan i taj period građanskog rata, ovog rata 90-ih, stradanja i srpskih sela. Danas su neka sela potpuno pusta, infrastruktura se ne širi na taj deo, što je naravno znatno otežava obnovu kuće i eventualni povratak tamo, ali prosto sad je takav trenutak.